was the swa bray wa yere was one betna akura isem mpene na woguno so afede wo twamos ya enipa ne nie na swati mi fa fon frebra ne so ate ase nti bra no waba ne na beda ne dem ensem na ewo mu no eye mebre nti awo 3 million wo de bre mu amoje ye no be ma na adwene mu no onim sanyi nsani ni ho mo nyini se no nti na no ya kra ba sa mame oh me onyini se no nti ka ho bi ana brante na bra bonye fe Bema say one man be here we insensible to me ban le no where anyi ntina ono ye ba sa oso ni me hia ono oyi tugu tin ba kwanya busumen so kwa ba ka sha man busumen so kwa insensible tin ban le no an sentina o ye ba sa to dura man kan so men scan course so ka yam say we ni bi mpa bi mpa nko court ama na wo ye kire ni hwemu no netesen e wo be ma ne nsem because e kire kwa me crofra me sire miska tumi sakra no na ne ho kire no o maniska tumi ye kwa amane ye no e chei o maniska fi o maniska bi nti bu obi kwa e fi se kan asem no sika dodo san no de bra kra no ba akopɛ ba akopɛ ba akopɛ e bre no wan fa bia me bi am fa me bi o ba ma akon e be so no be ye se oni ba ma ko be ye sale wa me bi etimu de mbetumi akase amawe abrante ni mu abrante ka ho na kora ya ofiri mu me fi se ne me hwe na so no na amben ho yenyi hu se mu no ofiri mu maame ama ne hwem na du to so obenya duranom ene ade no ye betumi akase be me no wa amwa no kwa bi so wa amwa no o so se kwa no amwa no na ara na mo ye hwe ha hwe na asa akora so aso ya ketekete maame adai nsan wo ye gyan so akra no bosumi seni se bosumi nsia otwa akra bosumi nsia ni no ay ketekete yase France ya di kokogum kra ni bi oni bi enso be metimiti 24 million se nko edi ani e ma yo anhye ye o France ya di kokogum ma ena etwa to a ma ebe firi mu no se na bra bonete una wo ba no na niam mu tese oh ama anumane nkoyiye wabre pa enti ema ye ne ko hospital wo room for jamase video na bi ja ready ko e no ahoma wo me so na yem kaya bo ati afo kakra mo me enko hwe ama nanka me pe ba ana nya wo na mko hwe no ina mo me de ba me ma me ha se ti me ba me ma me ha no o ma me ha no ofo he Kano Dubase. Okay. Ba January last year. Yeah. Now wakra. But I'm by. Move on the picture back on 20 my. Every baby abrabo no twitwa me be akogina kazama me. Timpacho me buy no. Me buy mo ho no. E de ko February na me hu. Me so aba akopam ade wo ye fie ho. Na opam ade na makota nche na ode to manim say. Boy, abai we okase no da so you. Boy, be a friend akosi kan. Aso opem. Am ga chem me so an say. Boy no kura papa free wo mu fie. Anya ju. Ti second one was aka kire me. Ama. Dia to so miensa na osaka kire me. No dia na bra ni twam. Na o se hana. Bla is so open. I'm simple na chow da bi wa yi ntino. Mempene na o ka kire me say. Me fan say abusian na tenten. Ama wa ma me abregu. Aw. Okay. Yeah, Radzi. I say Jacola Busumi Sia. Akola Busumi Sia so ya no operation. Flas ye de aduane beguma makola e woni bi. But ye nya 24 million se enko edi ane. E ma yowa, chama brabo yie, agent fo adoso, obepepia wati kɔ e de wakoto amaniemu. Ama baby a wo bi nyame fa okransie wate abayoa na wabrɛ wate hunamu yia yamokom obaba tan a ekom de no wofa
na waba nti wo faase no ahokyera na ona mu ni nyina no mante ana na ni nyina mo hwe ni ku nanim ohima asema kan awre hopa me wura ho ankasa ebi se na mo faase no na me ne kasa ade kora me ya me kasa twa to sofa na wo enum so mtike mu ameba wo sofa be man ne se ofrem se wonye sika na wakwa die ni no na se ana woji do Kristo mu se be man na no nyinsen ya nya me ntu bedi nkonim ya anura ye ho amofre se ene na results no ba na maami mra ya maami katen se akura na twene ni ahwedan no odum tale odum aso won die eye areho ni sibo se be ma gina fidie kase su aka ma wiase nyina ate se yese kwedie ni te na akura na nsama akura na watimi wonti akura me se akura no sreba odidi mkura koko hwinem akura na di sreva nemri frase kroni bi akwala abusumi siasa akura na otwimi ya be ma ne ma me wo oduma se ho oba tan ya won so abada ya wo ba ma ne be kwa wade so oba ne kwa na adwane kura no a wontimi mehwe akura ne kura da boy ne ma me amehwe ne da ma me wo mehwe ne da me se de ko to ma me se kan wo ye ko ma me pam me sa akokɔ se me na minim be mfa ne ba ne nko on se be nkodi obi be be mfa ne ba ne nko na se no asanti amamre mu no akora wa anya ne ho ade ene wafa no wa ni se awu nti abrante no wafa ne ho adi omese me kunu omese ade ama papa no kwese no nti wanya fande mame mentwa no sister mentwa no enu na yetena ase emela ba die ni ba enu ayi nyine sebo ba ya ani awereho nyine de fra ya ni eji yani no ene hu se ama be ma na no se adia danse se wona nyim akora no ana akora no awo ana akora na wuo amamele kwan so no eche woto adaka sie hana eche woto adaka sie no te no yetena ase na kabia mo burugu ho nyala otua ka no eno yetena ase no ye ne panyimfo tena ase amamele kwan so ye de snap akose be ma no abusuanfo ne wo faaje mo waje ye de snap esi ya mafre abusuanfo ne de kose so waje ene se no de ba ye beka nyina ne se ma me mo brani nti ye de yankopɔ din sire mo ekwan bia no mo befa so mbeboa ye no emba yetime hwa akora no ene akora yiye mu no ya nhwe ni ye de akora no so ye de akora so wo hye be ma ne nsa ma me na firi ho bibi ya akora nsi ye busa firi be ma ne ho ese minche betime atunufo so we na adwene se me yi akora ne firi ho a na asumdua ba enti ye de akora no ne kra ni pedua nyina ye hye be ma ne nsa sakra hungunsu gunkra ye busa ne firi be ma na abusa ne be ma na wona na woni amada na da mre twato a wo be firi mu no wanka sembia nso na bia no ya resi chese ma me ho batamenti ya resi chere no no mo cheche wo mo wire teche gwa wontim ni di te sam simtim na no se nsuo nko a wo ya na hwinum onu nsuo na nam ne hwinum wo prince asem to odigun sa na kura dem paso me go fa mba na chese na wadan che no mikun su kwani mo na ama no mame hana kwa se be ma no na eya ni bibi ana na yiri ni bibi a omo hana fa kwan bone so pa hana sensene wo gina ho a ontimi nsi tra se se wo pagya ne ba no ato no kokoso e bia obetimi apagya ne ba no wo tra se ontimi nsi ni tra se na ne ko ni gina ko gina so ba we sa se kan ni tinga se mame urade abusia mama ye ni dwa kakram na aba asade ma me wura abusia ne wura ho no ye nhwe de ebetimi aye Judgment Dental Clinic for nef judgment o se na wonu bon teeth examination o senye u be si usin bomodin places be ko polishing ne enkoye o se ma ni nyina wo be ye be ni gold and silver e dia ma kama na ya wo Kumasi Report Junction Total Filling Station a cheap you do no see asina 39582 Techiman so ya wo ho ubenya wo mu na omasho kama road Dank Natural Health Care Pechi number 2 yenko ya de ne da wo Dank Phyto Care kodana be kokwa ifiri moja yakeka wo ye be mu oduro Dank Vino ne yetu ase wo ye mu ko untimi nya wo nan malaria ye be ma unuro gastro care ne vitamin ye malaria ache no ofra ye kutu yenko hoyi age wo anyi na Pechi number 2 Dank Pro Care so ubenya ye nipa ne bi so no wato 0244
017556 Leicester Ghana amwase wo yo ba amwase nenye kama busumi bia enkoto pampers bia mu wani mwase to ani flow no ya cha pinty line yesem ketwa na krama bia san amye bia di huni na honya fe yas kama 0302 235 okay tia baby otun for statue no esi ho a Bishop 75 apemprade ai akosika kakrebi kotuni ma ton obenye sikedi no ko fa busuo ni be mamrante to amwo ababa wo ya adwuma ko Bishop wono na omo apemprade gold and silver ubenya bi men say ani me ba bi ya silver ni gold ene kwa de me use bronze nyina ewo ya wo kwa nsabeka bi 0598585219 Spanish 3 combined mbisi wo chika se no ya the Spanish jingle capsules ane nipadua ne nkoyi anti-aging memo wa ye kama wanimu no a memo wonimo bie wadwene be ye adwuma kama na de kutawa wankasa wankonkɔhwɛ Spanish garlic mixture kopebi nom monasi atata ka hoen cholesterol na ensiesie bia cold na wa ye kama Spanish no wanum wo pampan osemeyam wa ye enkoye udware a wuti ho be bia tonro ka hoen wasesmet Spanish 0266 114111 International Power Praise Chapel. Prophet Kingsley James Barbara no kwafa hwehwɛ de wani yenu ama ka wo hu papa yanko hu because nkampra we obebu semu asem am ya ka chense wo soa no waje contract eti hweyi nenso yenti sa wo kwale wo kwaya adwuma bi kase wo tu kwan hwehwɛ de wani mu yemfa Bible no kwafo Prophet Kingsley no ebenada no sabre wo ye counseling anopa no nwoche kopema wi aprem to bre efiada mpa ibo chenchirenchi enwumre no nsia kopema enwumre no nwoche kwasiada sorry enwumre anopa no nwoche kopem anopa du baako yo Santasi Jericho ye Bengoy filling station Frodi for 0500 552 22 and 0243 999 796 Prophet Joy Cam Roofing Company Limited. So say idea ensure better talk MSL Jujula ne standard sheets Hero Tiles and kobe bia wo ye be ma on ya wo pre-color coated AX 150 and self cleaning properties no leakages no rusting supreme concrete product Allozin Trust wo pe we ya come out na wo pe ya re-roofing nani nyina mu no kasa ma free estimate enya sam ketwa enkran kaswa kumase chechiman na obeda na ho temale boga wa kumase so koba ampame yani police station di anmhye 0540125816 and 0551005000 osinyame pipi wo so kama intima mensa enka Dawood Eba Clinic Dr. Dawood diabetes Dr. Dawood pressure wase me stroke fertility ne nipa ayamkro mobo wapon wapos ka hoen ne ko pedi Dawood 360 no now the ointment atwehwe sasa bro wachi watimiada ya waje so krapa 0241 244 012 Adusa herbal mess mama adusa no wasi die ne dawo so mama we kokwa apa iboja usisi hwehwe ni pedua bema wa ho de atia kofo brayo ya wo mani adusa herbal no wasi bra ya wadisa natural spice drink eno de enum bi prekese ka ho akakadu fa she fridge ni nom de kakra e natural agwene niema ewo mu ebeye immune booster kama ena do say about ointment tutu no de massage you also am macro inside go filling station Kala Pass ya be lab spammers sunya ya wo ya ni susu gold de dia no hempa chaw o ma mu ba bi eto nro bia frema me adusa e wo 0500 110115 adusa heba Lawson delay man casos 25 years ejide mu asesimu me pacha jimwa bema otadu asi Dr. Lawson ya mama tadu ya hwa ye enam so me age simba African business excellence Dr. Lawson no ka ho hwe no
erectile dysfunction premature ejaculation ye wonduro wo jonso a wo ya fade wo humwa ni nyina be ma wo nsuo na chene joints gonorrhea syphilis Dr. Lawson chlamydia bra ni nyina da kopendo ni bitoto benya bi na obehunu pay se wayale sa okay o na kwaje de 0248619999 power specialist eba adua ya doctor mame Diani Haban Kasa, what's in the pump? Hepatitis A, B, C, D, E, Copemo Z, fatty liver, sciatica, prostrate, component, Nadiaja front, fibroid kidney, Kumase, Yase, Yamam, Yani Josbo Flint, ACP, Takrade, Anaji Estate, Freya Mami 0244-544-422. Obo eba and medical research. Adwa to adu menu. Enfi freight. Me kopa ya rehwe. Abeti no ko. Makuma na ebo miti uti meni tutu menase tukuro stroke ni ni menase ahonhono me ko preka se menam di gun kwa ma bomu oba pemfo mo ma bofan bi jawe ebeku ebe boa wo kakra ka wo na wo fegun awuo mo en ane nsuo mu ebe boa 761-508 eja say amen natural say de akosia ne say de mo de akra no eja wo wura no na enu ana asem ne ba no waba bechia e ba cho yehu no kra o ma ho nsi kwasi kwadri nsi ho abai ba wa na wuo na waba fiti nra betima no pe no anti o ma ho nsi ho kra enti say akra ne de otu ni din ontu ni din se o ka na filikese si say akra de ansa mu sa akra ne ba say e DNA test na wie ene yankopa adom die say afa na obo betu ni din ana afa ne yehwe ni so betu ni din akra de hu say mo no kredie ene mo papa ya mo pese bibia obi ato oten koso nti a kire se ne kure se akra ne ye ne ba ene mguase no gu hana enti o metu ni din na mamla ni de wo hu bia wonye ya na ye ka sebe trouble bi asem trouble bi na sa bring ka ba se ya enkoba ne wedding wo wo na ifro afina no ebra oda empaso no so hu tie sre abema ne se afidie na gia tum se ma cho bema no so firi kronum ofite no duma so wa na che se kanya dia wo ye hoho ayesen kasa ne ma wo nyina timi ba abi na ekire no maam yete se mo sa fa ba bi ne esi duabo ni bi wo ma no kore because it sounds to ya say ne ehu ese mo ye hu adwuma ansa na mo sie eno so matu hu anamo ohima yentu hu anamo afi na nyankopa adomo a sebe ada adi a ye hu oni hu anamo o na ese nka mo de to so me ye na ko so tabu jo no watsensene no se na fe ye o gira ho na wasen ontimi nsini trase kura ne kwa sen bare awurade nyankopɔ ni patiri mu odini o na ne kon ni gira so ontimi nsini trase Mr. Champon mumra mutew na me maame prophetess trase asem we say die emo ya pa akwada wakotra enkran wena bia amubra bone ebi se wona esikafo apremanfo enyina wo wa mubra bone na wonwi adwuma no hunyansa se oh me nkome papa ne me maame ho na wo bebeduru ni ahofe ya na da TV so na ne sewa be man say sa picture na da so amane ba na nye sa na otie na kono kontimi konanim enkose ne pe so no bran oye be ma o memma bebre wotano dumase andante hini krum ni papa ekrum eni tano dumase memma bebre wo no eye den na sewai chinchina be me ya wo ne yire ene wo se ababa yi enkone ne ntra emprensa wo so ompre adaya wo pre ye ne ne dia na se adaya wo pre na adanu ofre be ma ne se woni game na meda ama meda e wo amadam e ma woni no eda ai what a plan wenu de edadi pefe se maame no wa achieve ni minto sabi if se wonu ne lead akoda no e ma ne ko baabi aya wo ko ye no fe se
na wonim say abrante na obetena say no onya koda wa wo ma ne ba wo na wo yire aso still no nanka tu kwandi adepa ebe fia na ode ne wona mba ye no enka okura ya enka woton bo ase na kwa ware ya enka hwia ne ma ne na ne ye ka ne say enkwada ya amaba ema ya ense mama moni eda hono ese so hu say wabra bo ekura wo na Onyankopon so ayeden waboa. Your destiny is in your own hand. Oh, entities may am prayer home. Who can say men pray for Nancy on mo? Number one now our fortune near make answer mammy for near make can say as a so who years say will be when need now did do a chip. And then pie bought any bibia a fruit to any bibia say no and grand woman at Joe. And that's what seriousness only mamma, Miss Sammy can no more mobile. Yes, only other Joe mammy that's why then would my want to mammy for. Say mammy when you be a few more him. When you're nana. When you're na pese be ma ne be hwe ba no me se champo e ka bia o mabobia obetua sa ba ya wo mu won fa ne wo da obetua ante problem ba ha se ne me se champo ye asam no ya kan impressa ye why why da bi no fra kwantrum na eba enti ebrem my lady me da say na e ya rehosem na ewi ase banifo se wie ye ni asem so ti wi ase se be prayer ase ka mpo na ebe bo wokun wa wunim se obi kunu mpo na wo be fa wo no wa betwe mpena ene wa be wu ama wa be wu kura wunim de mum yesere nyame nkonkono se onfa ye nua ba yi ne kra ensie yi fi se wa bre ne mum ye nua ba makwasi kunu adudie ya ye kom ne ye hwe no abusua mo so munya din na monya dan mo hwe ne ne hwe de besi akire cause de akoso ne kire se brother no me de ye wona ne yire no o mo de amako baabi cause de akọ asie ne kire se na bibi wo mo na nya duabo ne nko a o mo heda kochi abaya ne kra de ye bibi cause de na beba se ya da ne dua ikura nyame ere ya do ma nyame che da ne afa de ogina ho anu asensene ge iko da ne dua ya oba ikura bosu mi ensa kra mai na lady na sen ewutu o mu miem sane ye be ya obegya abaya ne de ekwan kra ana nyame nsoso ncha de a de ewu dwane afiri mu no akwada yi abehya anan abeda di sakwala ya oba na mmom ne mesra busua ne se ewo mu se enei no din die na mmom na wo ka se ususu som de na kwa baby na uni mu evidence you ani mpamocha wada madawo ma metwesa metwesa uni mu evidence pacho Matias ye metwesa na mmom de ekoso no ne mede na mo so atuma ya bifo ne se munya ahwe yie amaso ne so pole na to kakra ai munya ahwe yie ye wo mema ne pii wo hono mo a mu fra kwantuom na mo ba na mo ho ayakono a enye wo do no wadi bo bibi wo ho obepe bibi na adie bibi na wo ho no obepe bia ye dai adie enye wo do ntimonya ahwe yie na se wa so ne so wa waji wani so se wa waji wani so ne slabusua so wa mo keka bi nkyere no enya sa wodi firi ama hɔ yi ebi kora wasa connect obi foforo ade ayedai ade ama be ma foforo sa wo kan sa wonu be ma ba efiri akwantuo mu aba na nka sabio anya bia wona wasa nka aboa no mpo na wasa akosua adwuma wie wo pa adwuma bi ma ne ye no akɔ dan na ade ama obi a wo kunu hwede akosie so maame a na abofra ya wu a akɔfa nsem bebre ye ade aba na mo mesra busua se moda wo ma wo mse den abofra no maame mo hwɛ no na mo hwɛ ne yie na mo fa ne si ama nan medical care pa monhwe no na monhwe ni na monfa no ensi amana nya nyame nso enkyekere mo ma me operation akola no mo ye no mo se ade ya ade krake 20 say eh ya wono na otweme ensa pepepe o mo se ne nso na bobo so ma me se on se wo nyemu no nyina setena ne hwe na anko yie onya duane papa bi mpo ni adwendwene no ne ade betimi affect akwala no enti de yesre nyina ne se nanso na nra ma ante abrantie kwadu kan se amaji sika on fan hospital woje insurance sika mprensa se wokoye health insurance nso ni nyina ama nso wanye so woje ni hospital mprensa so de be ya ama ne so ha adwe bi o ante ni nyina wo boa 500 say 50 cedi anu odwane afiri nsem bi ho kafra mama kafra judge wada o unya badwemba bla ne kacha usa unya ba di for bremwe
malady medasi ene arawosem esi wo fi ha ye papa na me twaditia malady ne siwa ne de ono no otene turum hwian ana wo si ne bo say sa contract we obema amankasa wa na brabo ase nti ono de enye ne ya amawu ne de ono siwa no eyo say ye oto party wo mu ne wo de bia sra bani so etu ko ka kere kwa na so ka se nchekwa che na otiri turum hwia otebola to dada ne siwa na ji contract nti ono ye nkoho siwa therefore katachie bonsam basa ye domwa woje contract ma amma ne wo no ye ma so ye no ni asem wo wie because woje contract ne say amma brabo be sen amma be wo ne ne magu ase ene wo nsaka hohoro sika so ne nsuo ne be so for ne fa so nkwam ne di na wo de wo nchire bo da wo be ka asase we so malady mi ka chebu so for wo say sabu safo wentu anamon antia bemma ne yiri no man fa bemma na nasia nyaka se kome fe chabo sabu sabu mudua on de hwa dase no fa bemma na wo amakunu no on fa nase adai piao malady sa baba wona ye friend say suwano da bi ne so ne mi botritrum hwia na de he bemma ne yiri no wono ye friend wo so ni malady wo so mudua wo bodua na jina ho oh malady dia wo mu mini ho eti wo mu obodua dia wo mu malady dia wo mu man me kasa odua wo mu oh awrade bi wura wo kasa asam ne baaye no me wa asoro maso enti no me hwede na me nuane e kona na nye ena me ma me ne ba asoro maso wo ma bi wo dane dua ena me de ne ko enti e ko e no ne omo se do mo si efrefre me de me ko na menim na omo frefre ya enti owie no se asama ma me ne kan ne se oba no de me nua no akokramoni ho se wo a ohia akora ne hia ma me no na honhum no yesie me nua na honhum na kare ni padua no ne na ho enti no obeye ama na aye yi na o charge ye ne ye hu bibia no achi ne sade e ba ha no ti npacho mso de minimum no na mo edi kan mutu ye ne sa na me ma me ka kire me oh confusion ni pado entina chese mu de musu na kire na wa firi mu na de na mo ya fa ho e ba cho ebetu ho anam enu a na ehia ye na we no beka mo pese ma ko hese bibi wo ma bibi wo ma ansa na efunu ne de nsa beka enti ni pa ba kire bo di fo malady ono atanyin san ne awo we nyina amamanka sa de we no enke ni ho hwede ya makola na ye ko ko de ne ro ko no hwi nka ho enu na mementi wo bi enu na me ko ya ne malady akwanso ya na kra ni su yes hwi nka ho koko sane waye no sane wo bodua no asie sefru no malady ntimabu so wentina se ye trase se ye ja oba no masa mo ma min ka sentamo mo to na mo se sama me no me se be me bie no yo baba ko dia me na me ka kire wo malady enfiaba pia ya nhwe mo o mehwe mai pia se bi da so mo pia ye wura ko pa mo trase mo to na mo se saba no makara to fom mo so mo sie na bra bobi na mo fa be ma na woni watabi ntadua eto mo fa ase ni mo nua no ene wo bada ha mu no woni so mfone na ase mo trase sie kwaso no wine mo ko bodua ni bi na mo nane no me no ene wo wu mfa ko ba ne so ye tobo na beta se jaji me takwa pepe malady me takwa pepe because asem nu we ene sa kwata sem we anu odin malady no manemra fom kakra wo beta home kanje nsuo ensu papa ho se kanje ho nti me takwa mo wa dawro ma yankore papa nom aye akalan iron drinking water no bi ni entrasi mo bodua kukum wo mo atamfo nya beifo konu supa na atimi abo wa brabo obi a obo hwewo eno so ayi no aye akalan frenajo orders 024 1449191
me pacho ba atamfo ba kase o se ya de bia be dwane okura me to kase bombodin se wo wankasa onkasa na wie okotodwe entimi nyina so wa basa shine atamfo ba se bra metumbo ase na mahwew spinal cord kanie masisi na wo so watima de ho na de hu nice atata ye funwi aye kokko ekura to ni bia ho na entimi nko ni nyina ani candida atamfo ba na to ase kuro atuo enkuda funwi no kusikuro ana funwi obetu ase ama atamfo ba na o se ya de nyina betwane 0244988004 give us me secret no premature give us give us eya o se nunumbi o ya be manunumbi denye secret ma o jonso a wo jonso da wo tiam sa abo pre kwa eye give us ko give us usisi kama koko na intimacy emwa fa pi no any ko ni bom fa bom na nom no na beboa wo na beboa give us about Mr. Typhoid join this one no etu ase kwa na tuni ni die no eno na obenom and give us GC and then the capsules buy su fitagu wo eno na entu ase na pampa no ama be 0543222470 me pacho 3p garlic mixture 3p garlic mixture me pacho pebinom fese abusuani mo office ho wankasa office no ka anim kase amro so se duro we de tu yade ase emamogeduro wafra ikutu mesiko no ne no 3p garlic mixture no colina onasa tatai untini mu nko ko pebinom na emwa o ebeboa ododo 0248928824 TIME Kawai malaria fufu ebi twane entontomu omumu ade omumfele mane mema ka hokopeta waji time 8 na de sisi dwiba hai krosa enwie no wona hobon toto ya time na ebeboa 669 ebusuafoi na wonom pacho papa ne mai maya momianye issue me pacho tinibu Razak Obed Kwadwe Champon Edamase Kwaku Safo Esther Ewuzi Asare Mugabi September 22 Jennifer Poku Riles Cuisine Mapena omunyina aba Facebook live no so eso ya onum ebwaye Japan Gladys eso ewo Asare Asare Barbara Asare Ando Edamase Nadifo my lady yen maami bi wo Virginia a friend ma feel oni ni kun of a K o ma be adoye pen ye so patche de now see fan club bi wo Virginia me man kwai from elite so mani ji ho papa elite for am Virginia nyina ye me chiam e wo kwan sonko so erade nyankopon so enhiramo ene ye maami bi de nana sewa na no friend say opeso ye Linda adoye Linda ne maami ne papa wu a ya say jana kora ketwa no ti was sending $100 wonderful na me adoma Sunday me konkransa na wonderful with your command Linda nti na me shira mo wati say moye enipa do say me pacho papa daughter betranse na enkoyanim koyanim na enkoyanim ye hu mo ache wu na ko utuga kakra yo etino ekoya ya ba yo na ose asam no ekosona ma nyina area ho kakra ntino eyama enioma faye but they can say the tebia edward faith homeopathic clinic be chef dienim yen screening all the 36 nerve endings me check woni peduam ema woni hu yare a how na yempe ne pomasibre efamon. Last week, Tuesday, exactly a week today, Ena WHO, we are seeing Masaka Bomuku share pomodin so a celebrity World Asthma Day. World Asthma Day. Na adia na ye team aye de to so aye ka ho asemo a abeye major concern say mama nsan nyina ate no bia ya hweye ni say wobetime anya asthma enso na wonim because signs and symptoms abemo ho no ebeni ho kra abeye mild and I say kra enu ti ase nipa dom no a na say no omo ne asthma yare ti but omo nim so omo yare no ti ese utie na wo say ohome
insisi so to da bia na obo I retain you squeeze the show bra faith homeopathic clinic but share if you didn't need screen that says snap and this and check in the pedrianim na yen tree boase and pair or asthma no epomasi bre said the bear and conference so boni bia and famro and found a meridua remedy baby bia will be a bra faith homeopathic clinic na yen to me emboa meso ebia na wutie me we bema o Johnson tentem one count one as a Johnson ni o konso a o chim ansa na Johnson atimi aba research no amia will say after 40 years bema bia every black person you grow with your prostate na prostate no enam say emuna o urethral system no namonte no emu bie no na e cafe no meso ekobasa na de bekwa ansa o Johnson this o chim ebusia for Prophet Kingsley Jemfi Abanti Dr. Wiepe yabemana transina amadi yahwemahwe sebia uhu na chi ni duabo bi da so hima eti mama nko bebe dog enko. That's right. Said that me guso America no until prostate near large sa na ma odwonso a obre obechima sa na Johnson atimi aba nyame nso nyansam no amoye se ye Johnson a ye nchim ntimi so be ma bia wahu sa science no se odwonso a wochima ebeye chen se won nchim no e chew se prostate no enlargement aba ho and a prostate gland no e ho so na eboa e ma be ma bia otimi prepare sperms e ma no be hye ma etimi anyinsen no enti se e kobasa na infection so de ne ho gimo a e betimi agene ho nsuo and the condition bi azoospermia obebo adwuma no all right obema no tedua no mu odin but ensio bia bia agene we den a wontimi ni moba eno nti no baby bia wa utie na awie no yesi bra faith homeopathic clinic be chef di nim na yes scan all the 36 nerve endings na ye hwe de akofa de na ba ni ntu ase ye hono mu ba na ye ma woduru a yare no kwa emabium because we treat the root cause, we don't treat symptoms. Mesre se obe bia wanya lower abdominal cramps and I say abdominal discomfort ubun se bia bosumi bia wodi ohu e bi ho 2 days e bi ho 8 days e bi ho 7 days obu okran so for the last 6 months on hu moja biada for se pa the boy didn't say na ma crowd nyame asem me show edi asudi beba edi asudi beba pa because research I mean most of the people are diagnosed with fibroid no do na your menstrual disorders and edeba timi so hu ni sa atwe can bra faith homeopathic clinic na yemwa ya science so ahwehwem ehu say about 67% of all diabetic patients ever dysfunctional liver wonna wanya esiche yare no emu wo ha mu chichemu adusian son ewo brebo mu yade na brebo mu yade a omanyana no na abeye major contributing factor to say ka ho pa and amamonya esiche yare no esan say ni pepia aduane bia wudi bia na convert it into glucose energy na sa glucose energy no e brebo no and release ema umuja abribia ni pedua na ehia ti se brebo no entimi anye adwuma ya excess amount of glucose ebeko umujam na nyina so enim say diabetes sugar in the blood say sugar wo mujam ultra so a na diabetes itu bon say sabri america say obetimi akodwon so o kan adwon so hwe na etesti se nchene dia oni problem ba won so adwon so na asa ne de ne ya say si trepe ana odwon so go from na tatia be guso after few minutes pe say won say sugar level no ekosro your type 2 and type 1 me sure said the tibia no fabra faith homeopathic clinic ye be hwehwem na ye hu na ye de ne pomasibre so ato ama wonya kasemu ya de osteoporosis and also osteopenia and wonya and also wonya bone fracture and any type of bone infection bia wonya bia the man hu ni say onante a kasenim eye oya to da bia na kasenemu hwe wan kasa me so emu ani hu so eye kwan ni pedua no be fa so aka che o se bibi nkoye no eno na wo hu no fabra faith homeopathic clinic na yemo because aka say we eno na de konkokrabom animrabom se ubu ani guso na ma asem to no a wo de poma benante on penesa de a bra faith ebe jebre ahwehwem ebe ma wodro ebe tu yare na se a ebe ko emabio na so watimi enya wonan ne ukotodwe ne osisi egina so na watimi abo adwuma be ma wonya leg cramp research amion say be ma bia ukotodwe mu yemra etimi affect osisi ebe ma sabi on passo dwuma akofom basa emwawo so sa akotodwe no na wo si peg na sisi na timi na adwuma enti ubenya sa leg cramps na se o first staircase na ohu pa onam level ground sa leg cramp ya make wo bi kura ohu
but for staircase and to Miss Obama, so would tell me and Sabri Abet for staircase. Now for now, you'll be an answer discomfort to be able to join pay. Not as I shall say, developing. Kathleen shall say every now is sure now a war joint to shall say a year rover. A bit me the Asudi Abrahama, 62 mono. Obebre Fabra Faith Homeopathic Clinic. You come say Ahinema Kokobin 18 Honoma. So one crying, I will share Abra Santa Maria and Teku Junction Honoma. Koforia phone in Mumra Landry Managers Road, El Poly Junction. Say a takrade and our dear. You were Anaji Police Station Chair Honoma. Bogoso phone in Mumra Old Aseda Boga a Bronsino Echi. Mr. Yari beer a benny pedrema a how. A dear back say ye two for self care na ye promote and say so almost and Sacrabia benny pedrema na enimu da danya sana out ye. Unya hun Sacrabia Mr. to one more infant now because enwa na ebelidi akofa or house from Kokra a jabrini pedriano. Now you can't send be say early detection of any disease is key. Ya really be a beba oni pedwem no. Say ye hun in terminal e me tumi nya ne pomasi brand tem. Ema hoto. Abra won sai mo kakesi bia. Eno nti unya hun sense akraye bia bana entempana tuanamo bra Faith Homeopathic Clinic. Ni mo afa numbers no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and also your Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 ahinema kokobin 18 wa baby bia obi afakasa oba komase ahinema kokobin na obisi wo 18 wa unya si ya signboard kese pa esikwa no bisa obi ase ope enu nkitwa ifi honum ye betro wo won so blood pressure no ekosro ana say sugar level no ekosro won so wo na wo fom wa yodu eto da bi kra na wo tena se che na wo sori a wo tinka say o body part bi no ayedu ana say ayetititi and then e fe no numbness any tingling no do bia na wo sa no efemfem na wo ba bia ayetititi wo say ananse na cho ananse ni ba bia ye won say improper blood circulation one of the things it may lead to high blood pressure it may show bra na yembo afen so this week ye boost your liver function because ye hu say liver ni djuma odima ya pomodi we pay no ebro wo hanum any etre especially at this time aye woman we are living in a chemical age. First World War, Second World War, Third World War munye one, but a chemical warfare into nipa be brainim. And your warfare ye dey a second a chemical warfare. Tuesday come a term ye and you celebrate World Environmental Day. Na Kathleen Rogers, your World Health President Edibetu just say they say no, we are all consuming microplastics. You can say microplastics are rubber and ye dey near my day packaging you ma ye dino. Ya nya ma say nkenipa enkom but nam say chemicals na dey intino especially bottled water. Biology ni chemistry ya o dey nyina. Say you here 10 hours. They say no microplastics rubber dey church especially the part dey the rubber church na da ko microwave no kan say ukwa na siwie na oyi ba na sa chemicals no ebi aka waduane mu di ni kakra research am you say microplastics are one of the major contributing factors of cancer cause the kwanye be fa so ne say efe bibi detoxification Sompa Faith Homeopathic Clinic ya twifin efi ni paduane sa o manom eboaboa no a ebe hawo bra ebe kan wato hodako enti bra na ye ntwini nyina efimo ma fa numbers no ye ko sofo aba enti ebe jai microphone ama be so fa number no si a 0244 58 38 59 0244 58 38 59 number we your WhatsApp abuchefo nya mo betimi a WhatsApp e ana say mo betimi a audio questions bia mo wo from apomden ho no mo de ba e bejemre na ya mam nchechemu e ba mam so mo ho atimi anya ntiase pa ye da ma se mo ya so na o yiri birthday ni so di mani feeli hey doctor say ni na jina me lawyer kese ba akopɛ so man ai kama ebjavo edamase ayo na chese asem no aye case o asem na aye case pa prophet Kingsley Jamfi mame na dai ena dia so ache what ya tumu say na counseling di na dina wo ya adwuma enkransa fo ya ni abra so da be na ye ko say no ye no mu di nkomo wa fidie ne so
Nti da bɛn na kakra bi aboaboa ya wanchi ombehu ye life o magiga o so mo peso mo ba na the Bible no kwafo no ba bedi dwuma o ebedi dwuma ma o mate mo nka pa so mo to nkra on se ho no cashew no ne kuadwuma ne wo ho ena nipa bone fo nso aba wiase enua bobɔ ne ade enti ebetumi akoboa om ye case bi a ye di okay akra ye oda okuta maami prof ne maami mo fa ma picture nto ho mic to abi e ba ye ha se on crying su adwuma wapon ho no besra ne maami nice beautiful girl na ne so akeka ne ma bra bi bra no wo yire okonyin sen ye no koye nsempi tina omususu se bra ne yire na aboni dua akora yi wo hwe aba girl no na no da okoko yi o oh ano ne o na wie ya ne de obodu kuye o a o de ba mi show you su you emra obo wo wie ye ni se obodu kuye o enaja ya twia girl ya wu nra batansa na girl ni be unu be ma one ne wo ye no akra no hwe ne ye basa okay o se ono de osusu se bi anyinsen no enye wo ti enko edi ani ne ko edi ani nyame adome nre baaye no be ma ne ba ade abechama de ani na wu na baaye wa ne so wu de ani na ba na ga na wu na abusuafo ne se o mpese ehwem se ekire din anadua bi wom se be ya amokọ ho a ankose wo mlai eti wadawro ma wabai waje contract na wensu ya wadwuma awebre nyame de hu tumi ama wo ka e accurate me se ya ye wi a ye hweme de ne ma me o se mi ko anya korokoro wa bia no wa hweba wo mi anso ne ye wura mahama nso ama me dem ne ya hwede besi ye wi akọ ne dem ma me yo okay na so ba ne de sen ama ne di sen ama fosua Bible no kwafo ama fosua ni wu a wo wi se duabo bi wa akiri na ama na wu a enkoni fa so duabo bi ani akiri a enkomi bonkom so tentem akiri se duabo ni tete se akiri din okay you akiri din ene de pese yetia no okay enti afa na o case na nkasa ebeba mate we de wo betwa mu na na ye pese wo boaye na papa wo so wa Yesu no afi no no so be hwe ne mental agone no amaye ai wa Yesu yo ba mate ai ti no so etwe ebusia for prophet Kingsley Jamfi eno no o the Bible no kwafo no si akire din enti asumdwa ba te se ye pemwa ye ba ketu e flash ya ye di kokobegu mama nimpo akwala busumi nsia no ai se busumi mienu wa ketante beka wase metwa to sere Ghana fo se bi obi be ye wadom ne abrochire fo a na kore papa kwasi kunadu ne de na ka obi enra what is kola ne maame ewu up to na fi okora unsi ho nti wo mana wono oyire na wo no de nti wo mana wa wo nti omu ni di ana ante wase metwa to enya wo wase metwa to se abrochire fo Ghana fo momo ame memo bo akure we se mi ni bi ti momo ame mo bi an bo bi ampa mo ame papa de ono so eso ohwe ne ba pa ne ba ne ma we se da ba we se ne ma ye nan they say akure ko ye ayi akure ba de ne se ne ma ko yi nu nti ti da no ba de na we ndi we yi na fi we se ne ma ye nan anti eja mo kwan why muni nyamenko nti bibie si akire nso a emwa bia ba mo betie nkawai e da se busa for computer so ejadie na ya ba na ye case number 2 emu odin papa ne nsem wono so de nam no anu odin se bofu Gabriel se bofu Isaac se no so edin e ba bro no kwafo so openu be hia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Why you hearing voices reading Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yeho Esipejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na wodo ni nyina Bishop Jewels yenim ne fretiti wadi somade hu jadada ai wono no odido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pepia ye won set wo and ye won baako Bishop 75 Jewels wo se wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo ba ni pem wa ho sisirie mu di de ode be hye waso de ode be tu kom de ode be to nsa de ode be to nine eye jewelries die eye Bishop Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market echi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma e fon ani mu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Bishop wabi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame. Why you hearing voices reading asking hey middle nanda na wote ho awaya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senia mensane me na mu twetweme no emu aye titiriti mentume pon sorry ho na enwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say you work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonnom 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anase nkoda wo nya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratoyi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 Tell me for come master sign and a mirage meddi. Missy, I am one was say, Nippon soon I made this. What made Jimmy coming from a crow move for you? Hey, that's a crowd woman. Na urawe. Miracle, let's go with you, Jamie Salmon from Madonna. So, come for the from offer. Now, Joy Chem Roofing Company Limited. Joy Chem Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamuha, the board dance who are Fanan baby. Would I see a board dance be so? Papa, Joy Chem for the Morgana. Monsieur Morgana, who messing up in question. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea said the go dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type BB, Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for Nebia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Abode ade. Tinema no dutu no oba mi tini kura. So wa dutu. Ayo senior. Me dey ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef. Dank ba product. We dank
extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebija senior na misisi ni nso e misisi e na o se da problem there senior o se down procare okay so wonu down procare okay sisi ya we ni na ebija sa we dey nyame sha mo njo ba ke friend dan ke ba tonic woni ma bi mi npa na se na mtumi ndidi na mtumi dan so mi nie bi no me no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na mo ja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na run my team madam ho sine fifi ti as that tell boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara o ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkrato yi atu so what ma what the papa bia na mo je wajina se beba we This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. Now want to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Over do as mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you pro? They na pon permission ba be chia mo a ese ni die. Musa no. No. You get if you are can if any give us cold capsules. Say yes is yare na wo so ko di do ni pedwem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wunan yi. Wonum give us cold capsules. So go ye free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Meme wadi infedu watwede kronkwan na efa give us core capsules apinfo abata wo mo manufuo ne nkwada wo ne infedu mienu nka Prakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye prakasa nko nuaban ne haban bi tise kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratoe mu agiatum Adi oish Honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase ne Nikodi brew. Yama mani mema. Koko ni sisi ya redroke sempa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na me. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sudi, me le comment mama adwa mo. What does ye aye chuma. It's a living testimony. Kona kwa judi. What ya dani senre obie timinumbi aje sa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkratoyi atom adishma ma ya ho akwaba na se de nyura ye nim no enura case chenchire bi a ebe fie ha ye papa bi a sese ye nhunu se wo ye D4 wo ye bofo ana oye die o say na woko 12 apostles tete ho ewoyo se difun kansanso mane ensem bebre na sade asem ne tie no na akoya huhumusem tie ka se papa prophet Kingsley Jemfi mrame boaye ono so de sie ayi wohwa waba be piem ofia hei tie papa enso atrase eye oru akwadwodanso
ekropon isase eno ba papa danso amamle no a mi wo Quran mi wo bodua mi focus ya shinapo na Bible dey na ope the Bible yo mira pejay eyame bo abrofudin ka ho bo abrofudin ka ho Riboham fetch stanso mo kra Bible sasema me beken minitro no krenko a onyame moa me papa Riboham enu asam no bobo so a enti person ne no obo ne tofa ebre ni nti e baabi ekodu ya ne se wo fa ase se wo ne yere ada wo so se wo ne oba ne nai na emum spiritually na wo ne nada ama na nyinsa ama na wo ba ne no ne yen te ase hono ne pese wo chire mu kakra maye di for brana na bra tie o ada woroma yo ma me hima eye huhuma asem de enukrani se uniani a anya de a obehu no kre na se de faaye no oba no no obi a enukrani se mekase menini ninkomo ana menini wo ntawantawa bi ankontompo sanse otimbe trami dem otim ka bankuma mi de me kase wo ne yire no enti de ba se dako no sia ofa pesa no trana mi se titin sema ye musunsem na wo mfie sen wo dio so enum 75 ena baba wa no so opew no so mfie sen obi e dio no so na no na menti ase de ahunti sika na tabi na die no hu ya 25-year-old girl bekas chire papa 75 sabi enye se bia sika oka bia wodam ne bekas sika nti no pew ana wo forget kakra dasia we forget kakra wuduma ngoma se wono ba me ma ja frachi ya na honhom no asa se ja wo na wo we ma na juda yi mu nti bia na en krase ma na wo se if it 19 say na wo mfa obada no ade free 75 we banyina se physical odi wo mu de wo fa bi nwu na adaya su na wo de wo ya adwuma no so adi hu na wo hu se wo fo ba yo mami musaw na eno no eja Riboham we de wada woroma oba de oba mi show iso a ne emanyina mi busa na kwanu yasem eno na me de ye judgment no spiritual no ya na ede ada woroma Ituadi asere aba nisa sebia udakete so na ho aba na spirit ni dika fi eye mo a dia akola ne nam no fi epie efiri na efi no efiri wa huna kotie mu na fiko e woda yenim papa Riboham what ya to na epia ba na epie ko ti say no hu no kola san na wa wo mu se no de mi amani hu alata mi van se mi ensan ma mi no be ma ba no wo ne oba na physical dayem eso amonyenyem wo yi na ba ko abranana wo bebe mu wai na asem no so oba fefe na ho te sei ba che isa do me he ene de onza machiw yo ene wa ba ma mi show so ene abranana he ba de ene wo ho because ensem we koso yi ye ene ye da na dwone ye wi mu yesu we ni papa mu ni adawroma de ene be ya boye ho ba ba che de kan metia motiefo nyina ye fe ma abranana na me na me da abranana heba center ano no correct so ba abranana heba center ye den haban na ye nyama bebre wo ho ye den haban sa yare bebre ye say sunsun asem ti na asem ye Mr. Abiti he ye ho so ba ya so ye na say yare bi e how
say sunsumu anase honemani ebetimi aboa we better say na uko herbal school no anase okoye de anase okoye meka say no de chichi sembebre e na ma me be pie me be ye abrewana na yasoe wa akra e na kumase so oba ye honom na se e bia tumi bi no beda se de papa yi ensema ekosoe oso ndi ana daim kwan wo we ma o ti se bra ye bring na tumi bi tini mu but ono kra na onya awe eno so wo hosa ye wo nipa bebre wo honom a tumi boni di omo ye adwuma a omo ankasa omo nya awe sa bitimi sisa etimi sisa enti obi wo honom a tumi bi di ne ye adwuma tumi bi di ne ye niema but ono ankasa onya awe so tumi bi tini mu enti asem na emesre but etimi si e wo honom sa to ba abrewana na heba center ye de haban ne ma bebre especially obi wo honom a said ye kan obi tini baby not me bi ne na beda na e born ne ma papa tugu na e se ne ma papa oba abrewana na heba center ye won haban ye de be ma wa de be dware enti honya aduro pe ne no mo ho ye dware haban wo ho ye de haban ye samna ye wo oils ye wo ne ma bebre wo ho no ma ba obe yusu obi se e bia abrewa me son da ye ne ye wo me pane ade chen ye no me ko ba bia ese me yare me ko hospital ase say fon ana me fon obedu abrewana na heba center akwese be ye bia jo na wodo ka akonya accident onga say ye sunsumu nti wo bom pa ye rade nya car ne ma wo bom pa ya ma wo de car no so be ko mechanic no akwakoye enti mechanic ni uni pedua no obi o ha wo ma na draw say ye sunsumu nti me no maduro no da bi wa no maduro na ho nto enti ye hwe na say sunsumu ne ma aka ho enti abrewana na heba center obeduru na se wa de ne sunsumu yare se wo sika sem adwuma sem enema na enkoye ma wa na de ye wo kase a ama edi ku echi kura se obi di kuna bra na obi abetare ho na oba abeje eno ahaban kitwe bi oba ebetimu di amount se bia obi ju so ye sanso a emema ne nso mpeu so e wo so ye ho kakra bi unse se obe wari bebre ana se it should be agreement sa but obi wo hono ma obetuni be ma bia bre afei from nowhere afei no tetel emani bitimi frɛ o ma ya ware mo se he ene so sapo mu nso enyina na ya ware be ma no sa asem no kwa de sima so ha na mebu ofu ebi se me yo ba ni ya wa haban a obetimi dia wai oba na to na twene be boda so be bi simple crack obedu abrewana na heba center sa anyama ni nyina ya haban ya bi o kan pe be kire wan kasa wo ko ofie abrewa ye hwa de bi obi di case bi abrema wa abrochire se wo mo so da ye na se o mo matrimonial bed so be ma foforo bi abaho be man peso claim se ono so de yere ne oba no ti ama ware no na issues kakra ewo mu a saa ni pastor no oba ne be ma no kwan be ne be fa so be boa mo omu ni ha no bible kram ye wo aswe ewo UK metin kens mo bible kram me ati asese anya ne hunam ne moja na enya ne wa honhom bi o efem elemental spirit ebi nam nsom enframem ebi mo na enwa ne muslim ne fa ne gini omo ye salamanders omo nam fa ne se ejemu no mo de enti sa haban we mu nyina ye sa spirit we mu nyina ye atumi ene omo te e wo wiase enti we e friends omo ye the unseen beings omo ye nipa bate ehu omo sa na meka because ene omo anete obi timi fa na aware o me can say a spiritual marriage because marriage agreement between two or more people but 2 minutes dey with you no woni no enti me can say spiritual attachment or the one by attach okeke no want you as cancel mo bia and so feelings enti woni no enti anya spiritual marriage but 2 me bi wo hono ma otimi de ne ho attach o obe pam bo bia afiri ho enti bi wo hono ma say be ma bia ni wo nchen a utimu se ne ma favor bi ba be manya ba onchen a scatter no asai bibia omo the jealous ones yes obone ma patu obone ma papa to agu ebi o hono ma bo se obe share titiri for obe share mema be share but obi enware o enti sa spirit there were different types so one share na ko share salamanders na omo ne de omo tim kwa ku be ma no enti obi o hono ma bo se yes obi o hono ma bo se ori be 3 and then kru we anya accident owu akọware for we ya Asmodeus yes na ekuku wo mo enti ano ya de a ewo ho pan but oba abrewana na heba center sabi me wo hwe me story from beginning na me ne ahohom na na antipen cause first I started say me yare no kofa a whole lot say ye kwa asore bebi say be say me community ye kwa chechire nyama so a me ntimi ne moti ane ahohom na ante
enti minim omachiwade enum ne ma de ka wo mo em se me no man ante for so many years ansa na me gyan enti se eba sa honhom we na ye we adu e de be ka ebe ma efiri wo so enti se de be ya wo be hu se edo ne de aka wo na aye adwuma no ebe ya cho da yem is ida so be so ndan na wo ne na eku ana wa pam ne wasesa ne ma se wo ko ana obi ato ka wa ma so no we gyan ntu bedu abrewana na heba sanda sa ne ma ne nyina ye hwe wo honom ne nyina omo no eya haban oba e bwan kasa ne asehya ma na wo de akodware ye wo de wo de bedware ye wo oil sa wo de besra me oil ba ko bi wo honom me fe ne evil eye oil sa oil ne ye oil la de sra eyi ne ma chro wo da esumu eno agidi pan perebe obi o ha ofre os me pe evil eye obi o se me da me nsondae obi o so da na obi ni na beda obi o se ye to ade wo no store but sika kan nsa na ye basa ni na evil eye oil no na ba ko bi ye fe no don't try na don't try no eye nkuto e na de ahaban aye na sa nkuto no de ema eye mesronko ba ko ne se de bia dance me ko ba bia me kan ma me no aba e be kan ne ba e wo 3 years akwa ne free school ba akwa ne tuse mommy sam bibi hye ne ha but omo ye sa akwa no omo ko hospital ahe bibi eni ho e na kai se o don't try nkuto ne bi wo ho e na o de sra ne ba na o de ade chen na aboa na omo na bebe 1000 legs se from kan bi na ebi dane mpaso enti imagine say yenim so fini huni mo so ne do bi anim but imagine sunsum no se sa de we ka kwa no ntimi nkasa enti obi aka so wonji sunsum ne ma ndi a oni akone sebe se de ye nipa eti ho a sunsum hye mu na agiri se wo mti emu ne de sunsum ne ma ekoso enkrofo sunsum se de papa ikan ni nyina ya ampa ewo ho na no so se ba wo so ese wo niema eni tabe hu ababa wa fefe no woko obi ane ne da na woko enye obi ana no suban nyo obi o ha ofa be ma o hwe ne yiye no suban ye but still bibi di wachi enti na ebo ne ma papa tugu wo bedu abana na heba center beboa yare a oba me no be konchia pan ye prostate obi e de rubber to be mem na 7 days pe eno do oba me no oto nchia e na hernia etwie na eto ne de na yadru e de sa obi ho beka so mpe de sa nti ya me chirim eno no ba ye de be sawo wa be se ni pakro no obi ho felenti de ba wa akofie na wa akosa eno no so no eno eni nyina be na ne afiri mako eno de oba me no be ponchia obi a prostate pan de e betima na wo pa wo obi o ha ne menses ne makra modi do bi ama hye wo honom obebe ma odi do ni bianom obi o ha kwaye family planning oyiye no afi moja ne mabiem ono a wonya ndu satama wo se ne moja ne twabat emba ana se 2 years ne emba 5 years ne emba e bank tengete obebe mo adurama ne nyina yede aba enti oba ya so so no obi o se ne kwan wa ebe ma baby mo abochine nyina so mo shop UK a ukọ ho no ma Metenkins obenya ne ma ne nyina bi ato e na mo tama me ankasa so no me ko ho kwaye adwuma da ben na wo transi e wo ha ne akra nyina okay mo kumase ahenema kokoben Mondays to Wednesdays be am Kumase and Friday Saturdays ni na so mo akra enti Kumase na me wa ahenema kokoben new site enti wo do new site junction ha ma na omoton pa no buso bi asa abrewana na ombecho akra me wo Ashoman Estate odu Ashoman Estate a Bridge Junction wo de buso bi asa abrewana na na mo hwe amo abrochire mo pay product a mo shop or Metenkins enti no mo frɛ ya e the numbers ni be ma mo fa number ni tumu my number ni 02499 85916 02499 85916 and e bia wo akra na wo hwe me akra 055 8863759 eno ya akra number okay inti se ukweda be na be sa be srai meta ba hapa be shokwe abana na ebe ba ho why radin sha ba be se we ebre nyame ama tumi sa mompam wom na me ma na dwona adwin we case yesi we asa gronso se wo mu memma inti meja kwan aba fefe bye bye before ya jabra nam na number na mame abrana na heba center for enomni ebedi community prophet mi se na de wahie wu ana bible no kwafo de we enye eketua bi ne ye bedi kan me ba me aba se papa oyi okay nye dementia bi okay onso wadi kan se wakosa asori no sunsum sori no ama wanya ahoho
ɛna nneɛma a yɛbɛhwɛ mu no dɔɔso na afei mmoa bi wɔ hɔ na so ɔbɛma ne ho kwan a yɛaboa no na ne nsɛm no ɛboro me so mepatwɔ express group foɔ na afiri wobɛkɔ Canada, Australia, New Zealand ne Germany wo ticketing ɛne wo adwuma no nyinaa akɔgye ntete IEFCL sat ne TOEFL wobɛbɔ mmɔden na wafrɛ 024 900 0448 na wɔnom aboa Boris B ɛyɛ akokɔ papapaa yɛ a yɛawie yɛ a ɛno no kramoni akum no nti ɛyɛ halal wowie suro bi ani ɛkyɛ yɛ organic akokɔ no wonam akɔ bia wobɛnya bi Bantama High Street Sawanse Market Santasi Runabout Poku Trading Ahonsu Edum Ubenya Bishel Bodi Junction 0544444453 Ghana Growth or say wama wadwuma ye 15 to 35 si abonten ye nam T13 sanu dwuma so ene em wadwuma yi enso aye and Mastercard Foundation for ena efre yen 0308255775 Prophetess Nyameche Basua o mfiensia ene Awurade ama na bo 400 ode omo eye adwuma o se nei wo obi a yayi wa wode ana se watwa bra na nso pese wo a onyame ama ne tumi o se wa o kidney asai onyame ama ne tumi o da wo so da ye basa abrochire nkratasem ene adwuma sem nyina mo a mo pese mo boa ne TV program no ena mo mfrɛ na home 0535 897 669 0535 897-669. Papa, Riboham. Enti say no. Edi e pa na ewo ho. Upe say akoda abrantie no wo faase no. Obo kunadu. Se wafa ne yere. Wonso se physical no mfa no. Na emom huhum e na wo ne wo ba na da. Se ne ebetumi akase wafa no ana. Tujitum. Na fe ne wo ha wo ne sei. Ya wo de baye agolagwa ya tumi no agolagwa so abem eno ho ne to wo eno efri mi office na ho wato baragba agolagwa pa dabe eno so achetama eba sa no na me ko obabi ya nguni Timikuwa na sisi mi ya tuma agwalagwa mi huna mani pa nti obia onfami nkono hono na okachira mi se minto aginamoa aya waya akola kitikiti ya wono eni okraman na mi fa 1 million count mi o ma mi mani 2 million eno odi kotuto samu anu bae to ko to bae no afi o mi ankwa ade achia echina mintiapo mi yale se basa ti ada meti ho meti ne baby o ton san shop ho na mi ofa asini twem enti tusu o kase se abaya no udi ka ufa na ubewu se wa ma papa na nwu ansa na wo ofa na nwu ansa ufa na ubewu edo kasa no ana ma mi hu se di tuoi ana mo suntina yanko paninu ha wo ya me wo dada me ni ade eze se ususu se ya to adu ya dindin eno so prophet be hwe mama ye se du tuo bi wo mu a eja wonyi ni se wanya dementia ya de bia se mpani ya de ade kurakura na awura fi ni ema wonyi ni se da bi 75 no tama me be fie no na me tia bontin tia konwam sei ana me morning star bae o morning star no ne friend say nsuma nyankopon nsuma wadi show ni pansuma na wadi so tamu o de bae na oba no na na mo aba be hye me be ma no morning star ne ba no oba na mu aba no oba akwa tira mami order na di asem pa na ebie so me se champion edi asem a se wo sole ano pa na nsunu ma pia na oba japade se bi oba twe eto aso Dawood Paul na abesole ama Dawood atra se me di ensam no broso do eja da bi
eja Abraham yade wo ho wo yare ma yen treat wate onyini eti oba na eja pade ne to ansoroma ne so ba sa na yede sir ahona me kai wo fili ye sa na ba sa wo fili unya tek wo ho bai da bi e de ba na si sa de ya be we abi je sa de enya bibia na ye de Mary ni Joseph asem na aba me sunu eja Abraham papa ade ni be basa one star ne din soma ne basa eye Mary ni Joseph basa na me see me kai se sadia be Mary ni Joseph asemi bi na be papa wa mo fa so wu eja anu bi na chese eba wo so na se oba no ja pade no basa no a na wo so unya feelings na se de o ka se basa eba no pe edi kana se di nyinsen ba na akoye se obi na ye na wafa nyinsen fe na mete wase pepe edi se wan kasa physical no maye sei physical dia ba ko pe oba ba ko owe ono sama boy oba bi e friend adwoa anwani ya ni onyinsen na wo mu no ma hu akire na me be kai se obey ayo akola na owu ye no mene na owu ye ba na do eya hwe doctor prof ye be hwe why Dawood amabere why enipa ye adwuma no obere abonofo ne kan wono ana e ka se de enipa ma ye adwuma se media semua ena medi na nsoma timi pie de se bi wo ba hwe ba e de ba biem na ya wie ase ya wie gagantoa word esi le pacha miura eni komo but I say mommy ma ye fa kwenye so na ye nchia hwefo ne atimfo nyina Dauda Ba Hospital so the edika ka che no abusia ye headquarters no Western of region so we are sorry so over Ashanti region ye we adweso krapa abrosina kana na Metro FM rumu no ehɔ ne ye wa ye adwuma me pacha ye adwuma dwoda kopem memenda anopa no so na doctor satena se ye adwuma akopem se no numbebo yesa yade ahodo bebre nti se ya ma de so eno nkyere se yensa yade ayesa do so eni yade nko na mpacho ye nhwe ho se ye ni yade na de beba de a wadaroma na odi afa ba bi fro se wo hwe TV a ye number no go screen na se mo nso a mo hwe eye multi Sompa any media houses a efa dwumedi ye number no se wutie sabre a Dauda Ba Hospital number is 0244 88 64 34 37